Keito Josephat Hamisi ase oroboti ururekera n'umwancho muri ribono cishiringiye miliyoni yemo eco ne cibesa cinyinge kegima ayigobono e amateye nigegendera gusaba onde wense obwatomoyo bwo konya gusebo mabera abekawe sokya eri okubasira babakurusya omubere bwoyo mwabasengendu nakomoenia asenga yabo togotena nayo nigo omusacho yomo asereta kefa undeki oyogotebekana obeirega kubacanda abana baya banyaruka ase okubasaria asesemo ya St. Mark Jogo ime y'umucyokisi nigo abekwa byara n'abanyanyimbo asatangira egetaseni cy'abanyanyimbo ya Kisi Central negakore kyaberege ko gikeriwa negati abari bakwegerera obwene bwa mwanyabanto ase obutwibogendere togokorwa ko bwatkana negakore cyo muri Keito Frida Kerbo namanke Umugakoyomo w'imyaka ya igatwa nigo abekwa byara n'abanyakinyorokuru asensemo ya St. Mark Jogo asekelekya gotebekana bunanigo abereka ko batibonga abana baya banyaruka batatu korengana na Lilian Mogeni nigo mugakoyo abereka gucanda abana bo torega iga twacha umusaja bo mwise kominto akoreta abana bae bobe abana bagoteba guchiese baraire ochikoba bwata botuka isibaraire oyore kerasi kia nane agoteba kwendo nyakomubwata bwata bone keraraire tamaiti gosengo charo mokorire binto binde igo bono na bagokwana igo Korinde talia yuka nigo Lilian amenta kwerera buna nigo boigo akorete egekore cyugo cia ase omwana omomuro mwabo yango nyakokorale nona ba asarete omwana omomuro mwabo nera karabwatu akarabera ime bona nona omwana oyo omonene we sister yanu nera naba achitaka makorire bitekerare class 6 Magega y'umurugi wo mukagerwa ondieki gosiria obugima bwaye cingaki arekogongya nigo bono birori bakwerera buna abana bo babeire bagosaligwa bona banja ko basaligo bona munangina acagasira nari acaka gotugo sali abana babake akwende sibaraire ochikonya ko babwata bwata bona abane bago chikoboka banyorara ire segetanda kiabensema Korengana n'umwana oye omonene omunyaruka nigo airabuna ise aberega kumukorera korende nkayengane yo yachakirete kabla mamangu aje kufanikiwa class 5 wakati sister yangu wa pili mwenye ananifuata mwenye sahi yako shule alikuwa hospitali alikuwa ameungua nikabaki mimi peke yangu kwa nyumba na yeye sasa alikuwa anakuja anachukua vitu hospitali tena anarudi nyumbani tunabaki na yeye Sasa hiyo wakati venye mamangu ako hospitali akakuja akalala na mimi kwa nyumba. Akanitisha na kisu akaniambia nisijaribu kuambia mtu yoyote. Magega yo gusira kwa nyina nigo munyaruko yo aboretigwe ko irari bagari ya nyina ekyokere egento kyogo ichania. Mamangu akaenda kujifungua hospitali akakufa akiwa theater. Ametolewa mochari amezikwa azijaisha wiki 2. Akaniambia mimi ndo nafaa kumfanyia kila kitu yenye mamangu alikuwa anamfanyia. Nikamuuliza kila kitu hivyo unamaanisha nini? Hivyo sifanyi si naosha nguo na wafulia na wapikia naosha nyumba nafanya kila kitu yenye mama alikuwa anafanya nini yenye sifanyi. Ndio akaniambia unafaa ulale hadi na mimi. Kwa sababu mamako akiwa mjamzito aliniambia mimba imenikata. Hajawahi lala na mimi. Hadi sasa hivi venye alikufa unaona tena matanga imeisha. Sijakaa na mtu yoyote. Sasa niko na ile tamaa. Omo MCA omochore Brenda Mora nigagi kelia ebikora bunebyo ase ebinyoro asabolia abantu gwaka oroboti eliogokonyeka. Njasa mlite group Brenda Mora no MCA ndi Kisi Assembly asektene kyabera abana abajogo njemwe musubati ngeri getendo kiya Kaketo we kana chinguru n'abanyakiro bamwe abategento muneke kakimwe sokya sobwango mugo tiga kiende kamna gyachire mpaka abana bachire kuumya abana ngina akwaga tiga 2 weeks ago babire tortured imbago kunyara ko mbago chikurikafa bwango iga kakani mwe arora abantu muneke kenyoro mwe soki mukonyiti abana abake bagukina boniga abana munaye batakiri kurendu batakiri gwetera makongo munaba gwetera boniga Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiya mono omori